hi tiphinini hi tiphinini swinene kusuka kwalano ivi ni ya aka Malamulele Stadium ni fika ni vona ntlangu wa xikarhi ka Gomora FC na Milford mina kun'wana na kun'wana laha ni nga kona ku na ku humelela va Gomora va humelerile tigolo timbirhi ka yin'we ntlangu wun'wana wa kahle ngopfu lowu a ni wu hlalerile laha hi ri na vahosi Gamang kambe hambiswiritano hi talangi swona hi lava ku ta twa wehe hikwalaho nga kona ku u angula ku yini nomboro i 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 na n'wana ku eAfrika va vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukerini loyi i ta va muyingiseri wa hina wo sungula nhlekani lowu hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM Enxekani Mthundolova papa mina hi pfukile okay Bootpat mende la ku kombela ku va ni nghena ka leyiwa ya DA mi swi voni a ku ri phensa weekend leyi so ni la ku vulavula ngopfu kwala ka DA na leswi nga swi dyondza la ka DA leswi ni nga na ku tshemba ku tiphate tin'wana ti ta va na tona ti dyondza something na ku va se ku va na threat laha na lahaya ku se mfumo se wa famba Bootpat loko langutisa ka DA leswi nga humelela mi ta va mi swi vonile ku a va ri well organized and ka team ya vona leyi nga hlawuliwa kumbe ka komiti ya vona ku selectiwa ti-young blood kumbe ti-young lions loko mi langutisa age ya lava nga kona Bootpat swi hi nyika challenge ku va swi vona ku youth yona yi nga na matimba so a swi ta va dyondza ka tiphati letin'wanyana ni ta sungula hi Jordan Lewis loko mi langutisa malembe ya yena Bootpat i wa ha ri ntsongo na 39 na malembe mi langutisa Solomon Msimang i na 45 mi langutisa Siviwe i na 36 mi langutisa Blink i na 38 so ma swi vona ku loko langutisa na Solomon Malatsi na yena n'wana ku i na 40 years swa tikomba ku va tiyimiselile va na plan yin'wanyana leyi nga ta koka nkarhi wa ku leha se me a ni ta ku Bootpat ka leswi nga swi dyondza ka tiphati leti nga kona leti ni nga vulaka ku ta vanhu va ntima a ku vi dyondzo laya ku lava nga kona lavakulu a va shift na vona ka tiphati letin'wana va tisa ngati leyitsongo because va khompita na vanhu lavatsongo swi nga endleka Bootpat mfumo wu famba wu fambela tete ene hina Bootpat hi nga vona xihlawuhlawu swi lavi ku tlhelela hi ta twa ku vava loko mi langusa Bootpat kambe loko mi ku xihlawuhlawu ma hala ku tlhelela hi ta twa ku vava mbula yini ni vula so Bootpat ni kombela ku nyika history yitsongo hi DA loko mi langusa DA la yi humaka kona timitsi ta yona mi ta tsundzuka DA kahle a va yi vitana DP a ku ri Democratic Party kutani loko ku hi 2000 ka ha leader Tony Leon yi ve endla partnership kumbe alliance na tiphati tin'wana ya ku fana na NNP New National Party and the same New National Party a yo cinca vito i the same party leyi nga va kona yi nga fuma hi 1914 hi yona leyi nga hlupha vanhu vantima for many years so mina ni nga vula ku Bootpat swi nga le ku humeleleni ni nga vula ku it's a lion in the sheepskin ka ha ri yona phati leya khale yo famba yi va na ti-colors narrative lahlekile na ndleleni matimba lahlekile but Bootpat minawu ka ha ri yona liya so ni twa ni ri na ku chava na ku rhurhumela ku loko se mfumo wu famba hi ndlela leyi wa Bootpat hi ta tikuma tlhevela kwale ndzhaku leyi humaka kona leyi and hina hi nga twa ku vava ku vuyela yimani mi byela ku vuyela ndzhaku mo ringeta ku kanganyisa vayingiseri ku vuyela ndzhaku mi ta vuyela hi yini ku vumbiwa lebyi hi nga na byona a hi vumbiwa bya vandla i vumbiwa bya tiko kambe yimani sungulani ya mavhengeleni hi ku leswi mi taku na swo swi nga hi hlwerisa hi nghenelela hi mavhengele a hi hindzeni le mavhengeleni ta va hi yisa mahlweni ka leswi a swi khataleki xikongomelo ka heri duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula
ntiyiso mingisero mngana lona FM hi nga hembeli vayingiseri ndlovu man ni ku tshembe ngopfu kambe loko hi hembela vayingiseri system ya apartheid yi na vumbiwa lebyi nga pasa hi 1996 se vumbiwa byebyo byi fane byi lava 3/3 nharhu xa mbirhi xa nharhu 2/3 majority ku cinca swiphemu swa vumbiwa se mi nga hembeli vayingiseri mi ku hi mhaka ya ku ta va na a hi nge ko tshika ku va na DA kumbe ku va na yini hi mhaka ya ku se ku ta vuya xihlawuhlawu a swi kona sweswo yana ni mahlweni Buttpet a hi langutiseni ku fana na ku chava lokukulu ka DA a hi ngopfungopfu ANC ni nga ku i Freedom Front mi ta tsundzuka Buttpet ku loko Musi Maimane ta va nghenini valungu va ku tala mi nga sunguli yintshwa a hi sunguleni hi tsaliya mi nga hetsela yo yaleya ya apartheid mi nga se ta ka ku chava na yini a hi sunguleni hi tsala ya apartheid ku mi nga hembeli vayingiseri mi ku hi mhaka ya DA sweswo a ku tirhi milawu ya ANC kumbe milawu ya ku tirha constitution leyi nga pasa se loko ku ri constitution yi pasile swi vula ku va yi cinciwa ku ta fanele ku tlhela ku ya cinciwa constitution okay mina Buttpet ku chava loko ni nga na kona hi loku ne i ku ta ku cincacinca loko DA nga famba yi va na kona ku sukela kwale ka DP ku sukela loko ta fomiwa hi 1959 na ku chava ku loko vo nghena ka mfumo va ta fika se va humesa tikhalasi tin'wana leti a hi nga ti voni ni ta mi nyika swikombiso Buttpet lava nhlonge yo basa va swi rhandza ngopfu ku hi yuza hina vanhu vantima a hi la South Africa ntsena ni nga mi nyika xikombiso hambi hi le USA loko America yi ta vona swa ku se yi onhini ka matiko man'wanyana va tirhise Obama ku va a pfuxelela vuxaka loko a heta ku pfuxela vuxaka loko se a fana contest ka second term i winele ndzimeni i wine tivhoti letitsongo because leswi va n'wi lavela swona se a swi endlini yale ndlovu se mi ta na yin'wana kambe hambi swi ri tana hi nyikeni van'wana nkarhi ka hi twa ku va anguna va ku yini mingisero wa mina 0860 002543 leswi a ni lava ku hi nga fambi ndlovu a nga swi basisangi i swi basiti mhaka ta ku vanhu va ha ku apartheid yinini a ku na apartheid yi nga vuyako hi nchumu ku tirha vumbiwa byi lava mbirhi xa nharhu swi herile a hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani Professor mina Mfukeni hi pfukile hi nga vona papa ya hi pfukile a khensa hayi no mina khomele tiyana letiya ta mina ya khomele tiyana letiya ta mina khalanga na challenge ya serious lawani yi ngo ka yi nga ri serious maybe ka van'wana va nga va shock mara na vo swi nga endleka yi va serious ka vanhu vo hlaya i xiphiqo xi la ka EFF lawani ya vandla ra tipolotiki vandla ra tipolotiki ni vona ongeti hi le ku kamberiweni no abusiwa hi ndlela yo hlamarisa ngopfu swinene ni swi tiva kahle ku ni muthori a xihundla vanhu va EFF minkarhi yo tala a futa ri nga ta zimini vanhu va EFF vandla lera EFF ra ka Julius Malema va busy no famba va karhi va hi extorture lomu tikhampanini va karhi va hi byela mavunwa va hi byela hi politiki hi nga ri van'wa tipolotiki hi ri van'wamabindzu va tlhela va hi xungeta no hi chaviseta ku vona va ta sungula timhakeni ta strike loko hi nga va nyiketi mali so a ni kombela ku mi hi kumela nkulukumba lowu fana na matumba la tala ku fana lava ra EFF ku mina mahlawuli ndiri hayi veri mina ni ri mahlawuli story xa ku va rhumela vanhu va ta hi extorture va wisa tikhampani ta vanhu vantima va la ku wisa vanhu vantima hi vukhamba na ku yiva ka vona vanhu va EFF mo ka so va yiva kalanga loko kambe a hi sunguriseni kahle veri ku endleka yini leswi swi ndlaku muzimu ku va yiva vhiki leri lembe leri nga hela a swi ngi vo November ku halaya va teka mina va ku he mahlawuli hi lava ku vulavurisana na wena hi le ka issue le mhakeni ya vatirhi hi le ka Labour Desk ni ku vatirhi ku na problem ya yini va ku na problem ya ku vatirhi va le ku rileni ku no vatirhi loko va ri ku rileni ofisi ya mehe va yi kiva loko va tshika va ri hlangena ti-problem i va mani mavito ya vona a va nikangi mavito ya vona loko va heta va ku ri no hi ya kombisa ku zavalaza loko ku nga hi nyiketi mali khalanga ndzeni fika niyima hi tlhelo loko i mali muni mali ya ku leti hi lavaka ni la ta vona ku himpela va hisa lava va yimela vaaki kumbe njhani va vula na price ya mali ni teka mali liya ni va niketa ni va sendela yona hi foni just ku va xoku lebyi ivi mbhoni bya ku va busy no extorture vanhu then ivi swi vekisa sweswo ni miyela
va vuya futhi January va ku no vatirhi va ri ku ri ku ta van'wanyani va different ni va vutisa he bafo lembe leri nga hela hi December a mi ri kwala na lembe leri ma vuye futhi mi ta vulavula hi same thing mi tele ku vulavulela vatirhi kumbe mi tele ku ta lava mali na ku loko mi ta ku ta vulavula vatirhi a mi vulavuli issue ya mali na mina mi fake mi vulavula hi issue ya mina na vatirhi ku why vatirhi va nga ri ku tsakeni 1 2 3 4 na so mina mi vandla ra tipolitiki kumbe mi le ka ti-union or whatsoever swi nga swi vekisa swona va ku ri no otherwise hi loko nga ndli swona sweswo ta vona midzavala swi ta sungula va ni rhumela mapapila ivi ni rhumela swin'wana swa swirho swa vona swi ku yimanyani nga va hlamuli vanhu valava because se hi xitayele xa vona hi xi kumini continuously even today enzi ni vulavulaka na n'we na tolo va ha ku fona ku wa vulavuleka kumbe njhani ni vulavuleka yini because khampani leyi is fully registered yi na maphepho yi hakela according to swi hakela vatirhi ku hava khampani leyi nga riki na ti-problem timbirhi tinharhu kambe i nge fiki loko i yima hi tlhele ku nyikeni mali always i lava mali ya yini because tele ku vulavulela vatirhi na ku va ku tholerini loko ni ku ni lava list ya vatirhi lava nga ku thola a va vulavuli hi vona a va va kombi no va komba hi yo mhaka ni va vitanaka makhamba khalanga ku vanhu lava ve le ku yiveni ku na tikhampani ta 3 ti tivaka la Devland ti nga wa ti pala bu loko munhu wa ka chayini ya yima laya a ku amkhomi kahle vatirhi mabulu lava zya longa michini ya suka a famba ku ya ni mahlweni hi ri la ku hava mintirho ya South Africa mintirho yi koho South Africa loko EFF yi nghena a va telanga ku lunghisa va tele ku yiva na mi voni kame mi nga ku EFF kumbe i van'wana va swirho swa EFF Mahlawuri kalanga loko n'we kwalani mo ze mi mbala hembe kumbe xikipa xi nga tariwa Munghana Lonene loko mi endla swilo swo huma ndleleni hi ri Munghana Lonene mapapila lama va nga ni tsalela wona i EFF hinkwawo va tsale hi mina EFF mi nga swi kota ku hi nyika wona tikhopi ta wona hi kota ku vona ku hi va landza hi khome yini ni ta mi rhumela swona ni tlhela mi rhumela na proof ya timali leti va ti demandaka ya a hi tekeni kusuka kwalano hi kota ku vona ku loko ku va ta va ni mi rhumela swo hinkwaswo se i vukhamba manje ku pfutisa vanhu sweswo nemetweni i xiyimo xo tika sweswo loko ku ri ku swi le ku endlekiseni sweswi mi ngi se ra vulavulaka hi swona swa extortion swi va ko va ku yi fika njhani ka ku munhu a ta fika ku na ku yimela vatirhi a nga tsarisiwangi helo phela ku fanele ku va na xo sungula loko vathori va fanele va tekela nhlokweni munhu loyi a yimelaka vatirhi swi vula ku va fanele va yi tekela nhlokweni union yaleyo ka khampani yaleyo a swi sungurisi sweswo a hi amukeleni n'wana mingiseli nga seka tlhoma ka tamahungu hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene a ku na munhu la a ku na munhu a ku na munhu a pfeni ni hundzile 0860 0025543 nakona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a komba ndlela un'wana i ri ka mina i ri khalanga a mi ti vonangi ti-R100 na kwi a ti ri kwihi ti-100 swi tsaleni kani mi nga ni vutisi xivutiso ni vurile minkarhi yo tala ni ri mi nga ni vutisi swivutiso ni byeleni kunene mahungu loko mi ri na mahungu mi nga ni vutisi ku khalanga a mi ti vonangi ti-R100 a ni tivi ku mi vulavula hi yini se loko a mo ni byela ku mi vulavula hi yini hi kota ku swi tiva kahle na loko ri ku swi ta lava vanhu lava hi nga ta hetelela hi va vutisa hi ta kota ku va vutisa kha hi swi tiva ku hi vulavula hi yini mingiselo mina kambe ku nga ri ku mi ni vutisa xivutiso xa ku a mi ti vonangi ti-R100 ke kambe hambiswiritano nomboro i 0860 0025543 ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi bula na Mr Quiet i Professor Dumisani Mabunda hi bulanyana kantsongo na vona hi timhaka ta vugevenga na ngopfungopfu eka hi languta ka timhaka ta ku kahlekahle ku va maphorisa va ta hetelela va fika laha hi nga ta ku se va tirhela hina tanihi vaaki na koho hi tshunxekile hi nga ri na ku chava ku kumbexana ku nga va ku ri na nxungeto wa leswi kumbe leswiya hi loko swi endlise ku yini hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi mi nyika nkarhi wa ku va mi angula eka nomboro ya ntolovelo ya 0860 0025543 hi kota ku twa ku timhaka i tingane ma vo mhaka ko kambe sweswi a fuku bela awara ya 12 a hi twaneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisikwini nhlekani hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM nakona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a koma ndlela ku haxela wona twi hi xitsonga xa nhlawuliso wo sungula ku na swiviko swo tala leswi le kuteni swa ku khomiwa ka maphorisa
va ri ntirhweni van'wani va khomiwa hikokwalaho ka ku va ku landzeleriwa vuthala bya leswaku va nga va kha va endla vugevenga. Khomixini ya Madlanga na yo yi le ku paluxeni swin'wana swa swivangelo kumbe swikombiso kumbe swiendlo leswi fambelanaka na timhaka ta ku va maphorisa ya hetelela ya tinghenisaka vugevenga hi ndlela yaleyo. Mutivi hi tlhelani ra timhaka ta ku lwisana na vugevenga kusuka eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga Professor Dumisani Mabunda. Hi vo hi nga na vona la layinini la hi la ku bula na vona hi twa ku matitwelo ya vo hi wahi loko va twa ku kha ku khomiwa maphorisa kusuka ka tirenke ta le hansi ku ya ka tirenke ta le henhla kusuka ka malembe ya ntsongo va ri ka ntirho lowa maphorisa ku ya ka lava ku nga khale va ri la ku nga va ku kha ku endleka yini hi ndlela yaleyo. Prof Nhlekani hi mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Khalanga hi xivotana vayingiseli. A khensa swinene Prof loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina. A hi vuyeni katsongo hi vulavula hi timhaka leti ta maphorisa lava va rhangaka mahlweni ku lwisana na vugevenga kambe swi le mahungwini ngopfu ku vele ku khomiweni lavakulu na lavatsongo va switulu swa le henhla na switulu swa le hansi ku le ku endlekeni ka yini la Prof? Inkomu Khalanga hakunene xiyimo xa maphorisa enkarhini wa sweswi a hi lexi tsakisaka kambe hi fanele hi veka mahlweni ku ri a hi maphorisa hinkwawo lawa ya khumbekaka ka swiendlo swa vugevenga kambe loko majority yi karhi yi humelela ka public yi kumeka yi ri na ku nghenelela ka swa vugevenga swi endla leswaku ri vaakatiko va va na ku tikeriwa ku tshemba ku ri hi rihi phorisa leri nga lulama hi rihi leri nga lulamangiki. Leswi hi swi vitanaka xilungu i trust deficit. Leswi swi nga ta tikanyana Khalanga ku ya emahlweni loko ti-commissions leti ta va ti gimetile mitirho ya tona ku va na ku aka hi vuntshwa xiphorisa lexi xi nga ta va xi tshembekile eka vaakatiko va Afrika-Dzonga. Kambe xivutiso ku ta va ku Prof hi fika njhani ka xiyimo xa ku khomiwa maphorisa ma ri 7 ku khomiwa maphorisa va ri 2 ku va swi onhake kwihi? Swa tikanyana ku kuma swivangelo swa sweswo Khalanga kambe loko no mi nyika xikombiso xa maphorisa lama loko moya sweswi a college ya Pretoria kumbe eka tikholeji tin'wanyana mi ta ma kuma ma karhi ya dyondzisiwa tindlela letinene ta xiphorisa kambe loko se va pass outa kumbe ku huma tikholeji laha va dyondzisiwa mitirho leyinene na ku tirhisiwa njhani a xiphoriseni va ya pheriwa na maphorisa lama ku nga khale ya karhi ya tirha na vugevenga laha ya tivaka tikhona laha i nga kumaka swin'wanyana swa cold drink leswi va swi vitanisaka xiswona. So loko phorisa lerintshwa leriwani ri karhi ri tirha na leriya ra khale leri ri nga demoralized ri nga ha ri na ku tshemba leswaku ri ta tshika ri tlakusiwile ku ya eka swiyimo swa le henhla so ri ti kumela ndlela ya ku va ri supplementa muholo wa rona hi tindlela leti nga ri ku enawini. Leswi swi tikiselaka luya a ha ku humaka a college a trainiwe kahle ku ri milawu yi fambisa leswi i nga teki timali hi vukungundwani kambe swi n'wi tikela hikuva loko a ringeta ku kombisa leswaku ri hi nga ka hi nga tirhi hi ndlela ya vugevenga phorisa leri ra khale kumbe maphorisa lama khale ma ta n'wi initiate ma n'wi dyondzisa leswaku ri hayi ku tirhisiwa leswiwani swin'wanyani wo pfala tihlo ra ximasi swi tshika swi hundza swin'wanyani wa va khoma loko ku ri ku kumeka leswaku ri leswi mi swi lavaka swa ti-cold drink a swi kumeki se swa tikanyana Khalanga kambe leswi hi nga swi vona eka minkarhi leyi ya sweswiwani hileswaku ri na maphorisa lama ma swiyimo swa le henhla lama hi nga ehleketelanga leswaku ri ya nga tikuma ya tinghenisile ka swiyimo swa vugevenga sweswi swi le ku paluxiweni ku ri na vona vo tala a va basangi kambe ni tlhela ni vula nakambe ku ri va ha ri kona maphorisa lawa ya tirhaka nawu hi ndlela leyi nga fanela. kambe loko ku ve ma ha ri kona maphorisa lava va tirhaka va landzelerisa va vonaka leswaku nawu wa landzeleriwa la tikweni lava va nghenaka ka timhaka ta ku va ku ri va vugevenga
timhaka ta macheleni lama va ya kumaku hambileswi va nge mali a yi tali swi nga va swi hoxa xandla ka matikhomele ya vona lava va hetelelaka va tikuma va kha va tshwa tintiho? I xivutiso xa kahle Khalanga. Leswi swi vangiwa hi leswi hi xilungu hi swi vitanaka i greed. Ku na xivutiso lexi ngo milambu hinkwayo yi khulukela elwandle kambe lwandle a ri tali. Leswi vulaka ku ri hambiloko phorisa ro va ri kuma muholo lowu nga ta kota ku hlangana na swiyimo swa rona na swa ndyangu wa rona, kambe loko ri vone leswaku ri ku na tindlela to tala leti ni nga kumaka mali yo tala ngopfu a ri nge tshiki. Swin'wanyana xikombiso hi lava va endlaka ti-cash in transit, lava va titsotsi va nga ha khoma movha leyi ya ku fambisa timali namuntlha va kuma R1 million. Swa va emboldena sweswo swa ku ri leswi hi nga kuma million namuntlha hi nga tshiki a hi ringeteni ku hi kuma 5 million eka attempt ya nkarhi lowu taka. Se na maphorisa ya tirhisa that pattern ya ku ri loko ku ri ku a tshame a kuma swimalana swo karhi swi vula leswaku ri a nga ha kuma swo tala ku tlula leswi ya nkarhi lowu nga hundza, kambe xihoxo i ku va va karhi va swi tiva leswaku a hi swi le nawini ene va va na ku tshemba ka leswaku ri leswi va nga khomiwangiki enkarhini lowu nga hundza swi vula ku na le nkarhini lowu taka swi nga endleka leswaku va nga khomiwi kambe va kota ku humelela Khalanga. Ku ve milandzu nkulu leyi talaka ku khomisa maphorisa ku va ku ri yini prof? Hi ku le ku vutiseni ku nga va ku ri himpela sweswi swa vugevenga hi vulavulaka swona swa ku kumbexani ku gwazaniwa kumbexani un'wana dlaya un'wana kumbe ku na milandzu yo karhi leyi fambelanaka na leyi nge le ku vikiweni ku katsa na matsundzuka sweswinyana ku na vakulukumba van'wana va nkaye va nga ya a Bultfontein va nga ya a Khoto bona va yela timhaka ta ku dlaya, kasi ku na van'wana va nga khomiwa va khomeriwa timhaka ta ku kumeka va ri na switirhisiwa leswi kumbexana va fanele va nga ri na swona. Loko mi kha mi languta kumbe mi kha mi hlela kumbe mindlavulavisisi va khomiwa kwihi ngopfu? Ku na leswi vitanaka ku big brother a ku na lexi i nga xi endlaku hi laha ku nga heriki xi nga humeli erivaleni, va ri hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka Khalanga. Loko i kha i tirha swilo swa vugevenga ku na van'wani maphorisa lava ku langutaka loko mo tshika mi twistanile hi swin'wanyana va ku expose va ku trap maphorisa kuloni, kumbexani u va u trepiwa hi vona vanhu lava mi va tekelaka timali masiku hinkwawo va se va fike laha va nga karhala ku ri no hayi a ni nge hi humesi mali leyi se ni to yi maka hi tindlela tin'wani ni fonela maphorisa man'wani. Yes, yi khomenyana kwalano prof ni sungula ni hundzisa xinavetiso lexi nga hi kavanyeti laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. a hi hetiseni ya le Amerika yona prof ya timhaka ta ku va nga va kha va tshwa tintiho kwihi? ya inkomu Khalanga. Va tshwa tintiho hikuva va nkarhi wun'wanyana va xavisiwa hi maphorisa kulobye kumbe vanhu lava va tekeriwaka timali va fika laha va karhalaku va ku no hi to fonela van'wani maphorisa lama hi matika lama nga tshembeka ku ri ku na maphorisa yo karhi ya hi karhataka ya endlaka swo karhi se va trepa hi ndlela yeleyo. Leswi nga pfunaka ku ya emahlweni Khalanga i ku va ku tirhisiwa vuthekinoloji eSouth Africa. Ni vile na wona nkateko ku visitela matiko yo fana na va America na va UK i vona hi ndlela leyi va tirhisaka thekinoloji to fana na ti-body cameras laha swi nga koteki ku ri munhu a nga ku nyiketa mali ya cold drink hikuva body camera leyi yi va yi kha yi rhekhoda hinkwaswo leswi nga kona. Xin'wanyana ku nga introduce-iwa leswi hi vitanaka i-electronic docket. Loko ka ha tirhisiwa ti-brown docket ma tiva Khalanga loko mi ya police station station xin'wana na xin'wana mi ta kuma ku ri na xin'wana mo docket xa brown nyana phepha nyana. Se leswiya swi olove ngopfu loko investigating officer hamba a lo tshembeka ngopfu loko ku ri swigevenga leswi swi nga tiyimisela ku swi nga khomiwi swi nga ya swi khome ti-briefcase swi na mali yo tala ngopfu leswaku ri docket liya yi nga yi mahlweni. So i swin'wana swa leswi nga pfunaka loko ho kota ku muva hi technology hi kota ku
ku va na ti-electronic docket lero swi nga olovi ku ri docket yo karhi yi nga tshika yi nyamalarile tanihileswi nga xi kona hi ndlela ya sweswi swona so na ku maphorisa yan'wanyana loko yo tshika ya hleketa leswaku rin'wana phorisa ri nga tshika ri lume van'wana ndleve hi mhaka ya vugevenga bya hina ro fanele ri susiwa endleleni hi tindlela to hambanahambana leti nga biha ngopfu so hi fanele hi famba hi ku ya hi minkarhi ngopfungopfu ku ya hala ka leswa tithekinoloji khalanga hiko swi nga ta pfuna ku ri vugevenga lebyi byi khumbaka ngopfu maphorisa ku nga ri hinkwawo kambe byi nga hungutiwa swinene khalanga loko ma ha ri kwala ka gondzo ra swintshunxo prof se hi nghena ka bazi ra vumbirhi loko ri nga ri ra vunharhu leri ku hehliwaka ku ri va ri suke a Zimbabwe ri nga ri khomiwa a Free State mi vona ke swintshunxo ku nga va yini hikuva BMA loko hi va vitanile laha va kombisa timhaka ta vanhu lavawani vo ceceleta hi kun'wana va hindi hi laha ndilikanini va ya va ya khandziya bazi le mahlweni kambe ke loko va khandziye bazi le mahlweni bazi leri famba kwala N1 maphorisa a va ri voni na ku endleka yini ri ze ri ya fika ri ya khomiwa ri a Free State loko hi nga siya ka Good Friday a hi vulavula hi swoho ku na vanhu va nga kumiwa na vana na hinkwaswo kambe na swi phinda futhi ku endleka yini ku nga xitshunxo xi nga va kwihi khalanga vanhu lava va muvhaka from one border to another va famba va tiyimiserile khalanga va famba va khome swo karhi eka ti-KB hall ku ri loko hi fika hi yimisiwa hi maphorisa loko ku kumeka swihoxo swo karhi hi ta kota ku hi hatla hi tsutsumela ku hala ka KB hall ku ri hi kota ku hundzela emahlweni ti-border issue ta la South Africa ti tika ngopfu khalanga hi ku n'wana un'wanyana loyi a nga na swo tikanyana etikweni ra yena i tsutsumela la South Africa hi swona swi endlaka leswaku ku va na swiphiqo swo tala ngopfu ku va na ku kala ka switirhisiwa kambe loko aka ti-border area ka ha ri na maphorisa yatsongo na vativa Dr. Masiya Pata i tshamaka a vulavula hi mhaka ya ku ri a va na nhlayo yo ringana ya kota ku va va yimelana na ntshamo lowu nga kona loko ngopfungopfu loko ku ri ti-holiday a ti-border gate se swi ya hi ku capacity na ku na wona maphorisa lama ya endleka ndhawu yo tika swinene leswaku ri va nga va corrupt hikuva tanihileswi ni vulaka vanhu lavaya va ta va tilulamiserile va khome swo karhi swa le mandleni na loko mi va vona kwala ka N1 va kha va suka la Gauteng va ya ku hala Zimbabwe ma swi vona timovha tin'wana leswi ti nga lachisiwa xiswona ize i chiwa ku na le ka bridge yi nge koti ku hundza hikuva yi le henhla ngopfu mara yi hundza kwala ku nga na ma-traffic officers kusuka a Gauteng ku ya fika ku hala ya kona ka Zimbabwe hi ku main border so ka ha ri na swo tala leswi nakona kwalani swi fanele swi lulamisiwa again ni tlhela ni vula leswi khalanga loko hi va na nkateko wa ku ya matikweni ya van'wanyana vanhu swi tikanyana ku va u hundza ka customs a ti-airports kambe laha ka South Africa loko hi vuya kwala kaya vo tlhela va ku vutisa ku na something to declare na loko u va byela ku a wu na nchumu ku tshika u hundza va nga ku sekanga se a ni va twa hi mina ni ku a ni na nchumu swo declare kasi ku hala ndleleni hi xave swin'wana leswi a swi fanele swi ya declariwa ka ti-custom so timbhovo ta kona ti tele ngopfu khalanga ho ringeta ku chela mati ka baketi leri ri nga tala hi timbhovombhovo a ri tali baketi ra kona a hi mhaka ku kumbexani n'wina prof loko va mi languta va xi vona xikandza ku hala lexiya hi xikandza xa mixikaxika lexi kambe loko va swi vona ku xikandza xa mixikaxika va boheka ku secha kumbe vo fanele va dyondza ku vugevenga byi fanele hayi ku na ti-technology tin'wana ta xiyimo swa henhla ngopfu khalanga na hambi kha yi languteka kahle fana na mina khalanga loko vo va na swin'wana nga swi minta la khwirini ti-technology ta swi kota ku swi humesela rivaleni ka scanner va nga koti ku hundza so kambe laha South Africa ni vona ka example khalanga ku na ti-airport letitsongo leti vanhu lava va fambisaka swa ti-drugs a va yi ka ti-airport letikulu to fana na OR Tambo kumbe Cape Town kumbe Durban va ya ka swi-airportani leswitsongo va fika va lenda laha security yi nga ri ku as tight as the bigger airports khalanga
hayi xiyimo xo tika xexo prof no pfumela ku Swa tika kumbexani mara kambe loko ku ri na ku tiyimisela leswi ngo i political will swi nga cinca swiyimo ku tlhela ku va na ku tshamiseka khalanga. yi tsatsamuxeni nyana kwalano prof mi vula njhani loko loko ko va na political will Varhangeri va hina hayi ku ri a va swi tivi leswaku ri ti-problem ti le kwihi. Varhangeri va hina hayi ku ri a va swi tivi ku ri ku na ti-policies to karhi leyi ti fanele ti implementiwa. Kambe loko ko solveka crime hayi ngo ko solveka crime khalanga swi vula leswaku un'wanyana i ta va nga ri na ntirho leswi vulaka ku ri nkarhi un'wanyana hi ngo crime hi yona yi endlaka leswaku ri ku va na paycheck at the end of the month. So mara loko ku ri ku a ko va na ku tiyimisela ku ri enough is enough hi lava ku build up this country for our future kids. Vana va hina ku ri va nga kumi tiko leri ri ngo sala marhumbi ntsena. Kambe ku na ku ka ku nga ri na ku tiyimisela khalanga ku na xitori xin'wana nga xi hlaya ka ri na munhu loyi a tirha hi oil a draina oil aka ti-manhole. So un'wanyana a n'wi vutisa ku ri a wu swi tivi leswaku oil leyiwani loko yo ya fikelela le basin ya mati yi ta contaminate mati a ku a ni na mhaka na swona loko yi ya fikelela le ni ta va se ku ri khale ni ri le masirheni. Ma swi vona ku ri a nga tiyimiselangi ku va a solve problem wa swi tiva ku ri business ya yena yi onha environment kambe a ka na mhaka na swona. So swi vula ku ri varhangeri va hina va ti byela ku ri hayi loko se swilo swi ya onhaka ku tlula laha swi nga kona hina hi ta va hina ha ri kona kambe ku ta va ku ri na maxaka ya vona ku ta va ku ri na vana va vona lava va nga ta ka va nga ha koti ku hanya vutomi lebyinene hikwalaho ka swihoxo swa vatswari va vona. So hi fanele hi va na ku tiyimisela ku ri ti-ministers letiwani ti tirha ntirho wa tona nkarhi ha ti vona tin'wana ti-ministers ti cinca swo karhi ku va na progress etikweni ku va na development etikweni kambe a hi hinkwavo lava nga tiyimisela sweswo van'wani va tiyimisela ku ri va hoxa timali eswikhwameni as much as possible before va swisiwa switulwini. xiyimo xo tika xexo hi nga langutana na xona tanihi tiko kambe hambiswiritano na ku pfumela ku ri hi ku ya hi ku famba ka minkarhi swin'wana swa swiyimo leswi ta ololoxeka prof hi khenseri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo hlayisekani khalanga mi va yingisela. a khensa prof Dumisani Mabunda hi vo hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta vugevenga lebyi byi va ku byi ri koho byi tikomba ku byi kha byi kakayisa tiko ra hina. Xivutiso ku ta va ku ri ku laha mi nga kon'we mi vona ongeti loko ni tshamini mina ni te tani ni swi vurini mavhiki lama nga hundza ni ku murhangeri wa maphorisa a Limpopo na varhangeri va BMA a mi khomiwe hi tinganake loko bazi ri ya khomiwa a Bloemfontein ongeti a va ni twangi hi ku swi ri tlheri rin'wana futhi ri kumekile a ni swi tivi ku maphoriso ku na maphorisa yo tala lama tirhaka ku hi teka va General Mashava va Ridgewell va Sergeant Rikhotso va Sergeant Mashava hi van'wana va lava ni va tivaka va tirhaka hi ku hi teka na ku tiyimisela kambe xivutiso lexi ni lava ku vutisa n'wina i ku kwala mi va ku mi ri koho hi fika njhani ka xiyimo xa ku bazi ri ta famba va kha va mi hakela na ti-overtime mani violet mi tirha vusiku na nanhlekani kambe bazi ri tama ra ha hundza ri ze ri ya fika a Bloemfontein va mpoyila vatirhikulori ka n'wina ka mi vatirhikulobye va mi poyila loko va mi poyila mi hetelela mi tikuma se mi nga ha swi tivi ku mi ta hi byela yini ku fana na sweswi a ni tshembi mi ta hi byela yini hi ku N1 ku va ku ri na maphorisa kusuka a Beitbridge maphorisa va kona Gauteng kumbe va ha ri ku tirheni ku ya hi leswi va tirhisa swona ku lo na famba va Captain K Makhuvele vanhu va sala va nga ha tirhi kumbexani i nkarhi wa ku hi kuma commissioner Mthombeni a Gauteng va hi byela ku ya hundza njhani mabazi a xifundeni xa vona na vona commissioner Gadebe laha
a Limpopo va byela ku ya hundza njhani mabazi ya za ya khomiwa a Free State ku ta va risimu ra chayela mos hi rini kha hi vulavula hi swona swilo leswi hi le ka 0860002543 nokona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxa ra wona 2 kusuka studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani un'wana miyingiseri ni rhumela hungu la u ri ni khenseni miyingiseri khalanga loko ni miyingiseri nkulu wa Afrika wa vulavula ni khensa loko mi kote ku lulamisa Bheki Ndlovu Bheki Ndlovu luya lo va nga chaviseli vanhu va va byela ku ri ku ta vuya xihlawuhlawu himpela xihlawuhlawu xi nge vuyisiwi mhaka ku cinciwa ka phati kumbe yini hi ku ku laviwa mbirhi xa nharhu 2/3 a hi amukeleni muyingiseri loyi hleka hi le ka Afrika lapha ina a hi vutomi mpfukile hi pfukile hi ngo vona ekona a hi khensa bo tate ni kombela ku hi sungula hi ndlela leyi vurhangeri kumbe ka mintirho ya hina tanihi vatirhi va tindhawu hinkwato ta mfumo loko mina ni tshame hansi ni swi languta hina makwanga kumbe leswi va nge vugovu mhaka heta ku vulavula na professor kwalano hambileswi nga ku va yi tshava ku yi veka kahle kumbe ku kongoma ka swin'wana swa swona tanihiloko va ri muhleri nge swi soli ngopfu kambe loko ni tshama hansi ni languta ni swi fananisa na murhangeri kumbe hosi leyi ni nga ta ku yi fanele yi tirhela vanhu va yona ivi yi hetelela yi va na ku chuza ku va yi fanele yi tikuma yi kha yi tirhela ndyangu wa yona na khori ra yona ntsena yi rivala ku kambe hosi yi gavhena vamani kumbe yi angarhela vamani ku va yi va hosi ka ndhawu yaleyo kumbe ka tiko rero lexi nga kona hi government ya hina a ya ha tirheli na vaakatiko va tirhela ku va va meka sure ku vona makhuri ya vona na ku va va na ndhuma ku hi na swo karhi hi na tiflete tingani kwinikwini hi na apartment Cape Town hi na timovha tingani hi ku loko u tshama hansi mi swi languta evurini kulukumba Mandela ku loko i nghena ka government i nga vi khi nghene xikongomelo xo lava ku fuma kumbe ku tifumisa hi ku a ku na mali ku fumisa i fanele i va yi ri na xikongomelo na ku tinyiketela ku lava ku tirhela vaakatiko kumbe ku cinca ka generation leyi taka vumundzuku bya hina na generation leyi taka so loko ni tshama hansi ni swi languta botpet ni vutise xivutiso swa khale xa ku a va khomi hi tingana na ku va kumeka bazi rin'wana futhi ri ya ra khomiwa ka province ya vunharhu so xi nga xivutiso na mina ku himpela i ntiyiso ku kombeta ku a hi na vurhangeri lebyi nga tiyimisela ku la correcta kumbe ku lunghisa lava vona ku maybe va nga va ku va ri na swihoxo kona swi endleka ra vunharhu kumbe ri nga va ri ra vumune ke swa mabazi lama sweswi so xivutiso xa mina i xin'we ntsena ku loko ku ri ku himpela swi endlekini ro sungula ku ve na vurhangeri lebyi nga va na ku tiyimisela hikokwalaho ka yini hi nga ndlangi xo karhi kumbe hi na ti-planet tihi after ku vona sweswo ku okay fine laha hi endle xihoxo kumbe ku ve na loophole ko karhi laha va nga kota ku va va fahla hi kona loko va ku va te hi tindlela letin'wana ti hetelela ti va fikisa kwihi a hi tindlela ta laha tikweni na yini xi endlaku ku va hi kota ku sivela a ni swin'we hi nga pfumela loko swi humelela ro sungula ku okay fine ka ha ri xihoxo mara loko se swi ya humelela ra mbirhi ka ha ri xihoxo na i xivutiso lexi nga na xona miyingiselo rin'wana ya khale mavhiki lama ma nga hundzanyana la ndzhaku i hlamusete issue ya ku a Cape Town ka tika botpet leswi ni yimaku na yena ni nge mi hembeli mavunwa a Cape Town a ku olovi i mi byela ntiyiso a ku olovi ve le ku mekeni sure ku like enforcement ya vona ya tirha swinene ene leswi ku ya hi mina ni lava ku at least loko a ri van'wani va ti-province letin'wana a hi fanele hi endla research kumbe va vutisa va approachiwa ku okay fine n'wina mi endlisa ku yini kumbe mi tirhisa ku yini ku va mi kota ku lwisana na swilo leswiwa yes a vo va 100% I agree but at least loko mi ya kona mi ta vona ku hambana swinene loko mi suka ka ti-province letin'wana ku ndhawu leyi impela ku huweriwa i vulavula ntiyiso swinene so xihundla ku va ku ri yini va swi kotisa ku yini hi ku i tiko rin'we xihundla botpet i ku va vurhangeri byi tiyimisela ku himpela mi lava ku tirha yini vana ni ka milawu leyi ni nga yi sayinela loko ni nghena ntirhweni kumbe ni sayina contract ya mina ni ku ni ta swi endla ni meka sure ku himpela leswi ni nge te ni ta swi endla na swi endla loko ni jampa leswi ni nge te ni ta swi endla ni nga endli swona ni punish-iwa kumbe ku va na punishable ku va na leswi i responsibility accountability ni fanele ni teka accountability because loko mi languta kahle ni kuma ku vanhu vo tala hi hetelelaku hi tindlela kona mi nge ni mi nyiketa xikombiso lexi
loko a ku nga ri madlanga namuntlha a hi ta va hi khe hi nga swi tivi ku endleka yini la tikweni kumbe tiko ra hina ri bole ku fika kwihi hi khe hi fowuna hi complaina swin'wana swa swona a ko va ku ehleketelela tanihiloko khe hi swi vona swi kha swi endlekisa xiswona mara namuntlha ku na swivutiso swo tala leswi la ka Afrika wa vulavula hi nga tshama hi swi vulavula Bothpet malembenyana ndhaku namuntlha swi nge le ku vonakini ku ya hi vumbhoni lebyi nge le ku humeleni ka vomadlanga se ni tshama hansi mi tivutisa swo fana na sweswo ku loko ku ri ku himpela hi tiyimisele ku la ku rhangela tiko hi rhangela tiko hi khe endla yini hi le ku lunghiseni na because a hi leswi hi nge le ku swi ndleni loko hi ta tshame hansi hi swi languti se mi kuma ku tipolisi letin'wana loko ve himpela vurhangeri byi na leswi ya vingi irresponsibility va swi tiva ku i yini leswi va fanelaka ku vandla swona i yini leswi va fanelaka ku vandla ku Bothpet va na vutihlamuleri ka ntirho wa vona loko va kha va ri ku tirheni himpela mi ta vona swilo swi ta famba kahle mara loko ve hinkwenu hi dedzise mavoko Bothpet va lava va teka 10 rand va ya nyiketa Sesi Rose va ba tin'wanyana ta etlela vona va teka swo karhi hala hansi ku Sesi Rose va nga vulavuli nchumu himpela yi ta onheka munghana lonene sweswo a ku na swin'wana Ingoma khetsa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i tlhelo rin'wana ri ra timhaka ro tika swinene na timinete timbirhi laha ni nga kota ku famba na un'wana miyingiseri loko va ri kona hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka hayi Bothpet njhani papa hi pfukile hi ngo vona ni pfukile yi la khasimatsela ka homa 48 mina ka ndzi kahle no la kandziyela yeleyiwani ya maphutsala magondzweni Bothpet xilo lexi mina nga xi vona tanihiloko mina a ni ri bus driver a Bloemfontein ku na ti-road block laha ti-passenger va chika va sechiwa mapasi hinkwaswo na mindzwalo mara kusuka le a bodarini ndzi sa kumbexani leti va tisa hi ku va tisa ku lava va hala xitatani lava pulukwani hi ku va ha gweta ku huma bodarini so va tisena kumbexani va swi tshamisekile so mara mina nkarhi lowu a na ha suka a Cape Town ni ta a Joburg a swi tala ku loko ni fika Bloemfontein ku chekiwa hinkwenu va sechiwa va chekiwa ti-document hinkwato ku ti right na so mara kusuka hala Polokwane ku ta hala Joni ti hlangana na swona kambe i ncini xi endlaku ku swi fanele swi nga endliwi hi ku hambi va kuma a ni sweswiwani swi thumbiwile ku van'wani va ta hi le masin'wini ivi va khandziya bazi le mahlweni ri hindze hi le andzelekani se hikokwalaho ka yini ti nga endliwi ti-road block kwala xitandani swi ta olovisela na mfumo ku rhwala vanhu mi va tlherisela ka vona va ri kusuhi hayi ku ri hikwalaho ka hina va nga sechiwi leswi nga langutisiwa ngopfu ka maphorisa lama hala ka hina i hala ka dirayivha loko va fika va kuma swa ku hayi i dirayivha ya kwala kaya hayi bazi hayi ro tshikiwa ri hindza mara loko wo kuma leswaku hayi i dirayivha ya le handle u ta laviwa leswiya swa ku na ti-hotspot ku langutisiwa leswiya swi leswintsongo mali ku kota ku ri ku fanele ku siyiwe xa n'wanchumu xo khomeka xa ku munhu a kota ku xava cold-drink nemetweni a hi kumeni mahungu ya misava na Mixo Justice Machine nhleka Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela leswa swa ti-100 rand va swi vulaku muyingiseri i ku la a Giyani karhali ku phakwe munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta bazi 100 rand for ku avoida va ri ku ka va nga lavi ti-catering ku vanhu lava a va tele ngopfu se munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta bazi i ti kumela 100 rand yo a ti xavela swakudya then mara mina ni vone swi nga vangi fair hi ku hina vaakatiko va la ti-A swi ri hi pfaleliwa handle a ni hina hi ta hi minenge hi ku hi tshama kwala Unigazi kusuhani na stadium hina hi kumanga 100 rand ku ti dlemulele va lava matiko va nga ti dlemulela yona mara mina ni vone swi nga vangi fair
va avoida ku lava swa tender swa ti-catering swa vanhu vo tala. Nhlekani Botpet na muhumelerisi Ncindani. Botpet mhaka ya maphorisa lawa khomiwa va tele ni. Kahle maphorisa i swigevenga ngopfu hi xitalo ma wona. Va laha eku rhuleni la na va JMPD lavo vo tirha laha ndleleni. Loko va ku yimisa va ha cheki na movha va ku hayi nyiki mali a va ha cheki swona va lava mali laha ndleleni ku ri va tiveka ku lavo lava ma 20 rhanda lavo. Vashume kokwani Pete vanhu lava nga ya va ya kumeka le a bazini ya kusuka a Zimbabwe va hundze hi kona kokwana ende ebodareni va tlanga hi kona va ya fohla van'wana va nga va hundze hi kona mali ku fana na sweswi va nga fambisa swo baza va fika le phela van'wanyani ku vula ntiyiso vo to ka va nga vuli a va kha va voniwa vanhu lava mara a ku ri na ti-50 rand leti ti kha ti huma a ndzi swi vonanga mara la swi ehleketela hi mhaka ku hi minkarhi yo tala va hi khale hi swi vona ti-50 rand ti kha ti huma hi yo mhaka mali loko xikwembu xi nge se khansela mali a ku na leswi nga ta famba kahle emisaveni loko swilo swi lava ku famba kahle a ku khanseriwa mali yi nga ha tirhi cause munhu wo fika u fika u n'wi nyika mali hundza hambiloko u ndlhula na munhu u dlele ntsena u fika u n'wi nyika mali hi leswi nga endla ku za bazi liya ya fika yi kumeka leyo va fambe hikwala patwini va kha va vona va swi tiva kahle va nawu mara a va nga ta swi veka. Nhlekani Botpet eka Africa wa vulavula mina ni la ku ta angula aka bazi leri ku ya ra khoma le Free State ra kusuka le Zimbabwe. Tiko ra hina ri borile vukungundzwani bya maphorisa va le magondzweni byi nge pfuki byi herile swo suka swi tikomba xikan'wekan'we ku ri maphorisa ya hina a ya tirhi hi ntiyiso. Mina hi ku ya hi mina bazi ra lero loko ze ra khomiwa le mali leyi a va yi humesa kusuka le Limpopo va hundza Gauteng se a yi lo hela ya ku va fanele va nyika lavaya va le Free State mali se a yi ri yitsongo so hi nge vulavuli ngopfu hi maphorisa ya xifundza a hi vulavuleni hi maphorisa hi ku angarhela ya national maphorisa ya tiko hi ku ni sure ku ra se le mali a yi lo hela ene swintsongo va humesini ku va humesa ku kuma hayi hi nge ringani a swantswa se hi va pfalela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingisela mina la u nga kona ku angula o ku yela ku bula na Sesikarabo la Sesikarabo va suka ka Democratic Alliance hi bula na vona andaka loko Democratic Alliance yi ve na nhlengeletano ku hlawula vurhangeri leyi nga hetelela yi hlawula vurhangeri bya Jordan Hill Lewis loyi a nga hlawuriwa tanihi federal leader hi ndlela yele kasi tatana Solly Msimang vona va hlawuriwile tanihi federal chairperson lava nga hetelela va va na vapfuneti se hi ta twa ku hi ku ya hi Democratic Alliance va ri ntirho lowu wu fambe njhani. Sesikarabo inhlekani, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to your listeners and thank you so much for having me. You still sound very energetic. I thought you would be very tired. I am tired, but the body is, but the spirit is very excited and very energized after what happened at Congress. Not only did we usher in a crop of solid, vibrant, youthful, and absolutely capable leaders, but we also hosted a very successful Congress across 2 days, one that I can boldly say no other political party in this country is able to pull off. In fact, it was world-class. Not only did we successfully elect leadership that we can all rally behind, but we also set out a clear vision for what it is that we want to achieve for South Africa. We passed resolutions and constitutional amendments that achieved two goals. One, strengthening the Democratic Alliance, making sure that we're able to build, to mobilize internal structures, organize them in a way that sets us out to win South Africa's hearts and their aspirations. That is one.
But number two, one that will strengthen South Africa, because we want to build South Africa, we want to get it working so that we're able to realize the ultimate goal of the democratic dispensation, which is to ensure that there is optimal representation of all the people of this country, service delivery, getting a government that delivers for them, that works for them across every breadth of our country. Maybe before we even look at the leadership itself, what is the difference between federal chairperson and what is this other one? Chairperson federal of Federal chair. Council. Okay. Yeah. So I always simplified by saying a federal chairperson is the chairperson of the organization, and then the chairperson of Federal Council is the equivalent of a secretary general. So this is pretty much the engine head of the organization. So the party leadership has 10 positions. Let's quickly go through them. So there's the federal leader, right, who is now Jordan Hill-Lewis, and there's a chairperson, a federal chairperson, which is Dr. Simanga. Dr. Simanga has 3 deputies to help with delegations of whatever the chairperson's role is, which is externally focused. So we have 3 sets of hands steering the external relationship of the Democratic Alliance and South Africa. And then you have the chair of Federal Council. That is the SG, who's responsible for steering the internal matters of the party, and that they too also have 3 deputy chairpersons of Federal Councils. Their matters are strictly internal, looking at structures, buildings, looking at campaigns of the organization, and making sure that administratively that the party makes sense. And then obviously that there's also a chairperson of Federal Finance, which is then obviously Dr. Mark Burke. So that is the structure of the Democratic Alliance. The Federal Finance Chair, the federal chairperson, and the federal, which is chair, and then the federal chair of Federal Council is the head of the internal administrative wing of the party. Mm-hmm. Now let's look at what happens to John Steenhuisen and Mayor Helen Zille. Helen Zille is our mayoral candidate for the city of Johannesburg, and we're quite excited to see her connect with Johannesburg and to get Johannesburg to be what it deserves to be, because it's once upon a time was the economic powerhouse of this country. We want to be able to ensure that we are able to get its dignity and working by making sure that at the helm of its administration we have a capable, world-class, award-winning mayor in the form of Helen Zille to work on infrastructure development, the maintenance of what was seen to have been the decay across board, from potholes to traffic lights to buildings, managing all of that, but getting the municipality's finances working all together. But the ultimate goal is to grow the metro economy and grow the metro's entire identity to match that of what South Africa's economic standing in Africa is, which is supposed to be a powerhouse status. That's one with Helen. 2, with John Steenhuisen, he continues to serve as the Minister of Agriculture in the Government of National Unity. The focus there is to broadening support for all farmers, upskilling small-scale farmers, making sure that we are able to see more and more farmers get support, obviously dealing with the foot-and-mouth disease and everything agriculture. And we've already seen him do good work with opening export markets for citrus goods, for apricots, for peaches, and a whole lot of things, being able to secure billions of rands, 5 billion rands within this first 4 years, and then doubling that into 8 billion rands. So these are good things, breaking into export markets that contribute towards growing our economy and creating jobs altogether, which is something that wasn't done in the past. So we're also very grateful for the contribution that they have made, the roles that they have played, excuse me, the roles that they have played respectively in building the Democratic Alliance and giving and putting it to a point now where the leadership is taking over from them. So that's where we are. When we started this conversation, Seskarabo, you were saying you were energized by the fact that a youthful leadership has since been elected from this very conference that you're coming out from. And some critics are saying, if you have that much faith on the youth,
Why would you go back to Helen Zille, for example, to say, come and run Johannesburg? Why didn't you get someone youthful or someone young to do that job? Look, we run candidate selection processes in a way that is open for anybody and everybody who wants to put up a bid and say that they are ready to govern Johannesburg or whichever municipality that there is. And there was an application process that was free and open and fair for everyone. And Helen Zille, with all her age and her maturity, came up tops, right? And so I was in celebrating how youthful the current leadership is and how youthful public representation across the country of the Democratic Alliance is. We're in no way allergic to people who have lived longer than others but still have much to contribute. I'm sure when you even look at Helen Zille's campaign, you sometimes forget that she's over 70 this person, because when you put her next to Gweta Matashe, that is forever sleeping in meetings and you can barely even hear what he says. You have a very energetic person who's excited about South Africa, still has a lot to contribute, who also has a solid track record in government, not only in the city of Cape Town, but in the Western Cape. The Western Cape being the only province in this country that has solidified government performance and outcomes that are linked to fiscal prudence, financial cleanliness, and service delivery at the heart, but also reforming the economic boundaries of that particular area. I mean, the lowest unemployment rate that exists in the country exists within the Western Cape. 80% of the workforce in the Western Cape have jobs. They're able to put food on the table for themselves and their families. And we're here now based on the foundations that Zille laid. And Johannesburg deserves to be able to have that level of freedom as well. That's what we're speaking about when we say we want to get South Africa working. And so there's nothing wrong with Helen. I mean, if Helen still is able to get into potholes and swim, backstroke and everything, I'm pretty sure she'll still be able to do a whole lot of other things to Johannesburg. If she's able to manage traffic lights that do not work, I'm sure she'd be very excited to make sure that there is a technical team within her municipality that is capacitated enough to ensure that not only potholes are filled, but that traffic lights work as a bare minimum to everything else that is service delivery in that metro. And now, when we look at the role of Mr. Msimang, for example, he's the Gauteng chair, and now that he's becoming the Federal Council chairperson, what is going to happen to Federal chairperson? Federal chairperson. Yes. Then what is going to happen to him, and will he be given adequate space to work without interference? Because that's one other thing that people would say, no, by virtue of him being black in DA, some people are saying, okay, DA is for whites, and will he be given a space to work? Look, Msimanga has proven throughout his entire political career in the Democratic Alliance that he knows how to work, that whether you give him space or not, he will work generally. And we are absolutely not confused about whether or not he will take shape of the role of federal chairperson and deliver that which we want to see, which is a recommitment to the values of freedom, fairness, opportunity, and diversity, and making sure that they resonate with the border republic. We also know that he's a foot soldier, that he will well complement the work of the federal leader, that being Jordan Hill-Lewis, in knocking on every door and communicating with the republic to ensure that we galvanize support. So his blackness is actually not a problem, it's a strength, because, I mean, the democratic dispensation speaks of a rainbow nation, one that is Munghana na FM Makombandlela la ahisukeli maka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona.
Siskarabo, I don't know what happened, but it was beyond both of us. But then, be that as it may, do you have disgruntled members from this weekend's Congress? Pardon? Say that again? I'm saying now that you're coming back from this gathering, do you have people who are disgruntled? I mean, I don't know who they are and why they would be disgruntled. I mean, we ran a very successful Congress. The resolutions that were adopted are solid and that give clear direction to where we want to go in building South Africa. Our constitutional amendments are also geared at strengthening the party and how it envisions itself. But obviously, Congress is in themselves people who contest. Not everybody is able to receive defeat well, but the DA has always been a party that moves on. We rally behind the leadership that is right now, and there's absolutely nothing that is stopping us from rallying from the 10 federal leaders that we elected this weekend. And our goal actually is not ourselves. It shouldn't ever be about ourselves, because the minute it becomes about ourselves, then we shouldn't even be in politics, right? The value here and the principal concern is the Republic of South Africa. That's where our focus is, to get South Africa working, to ensure that post-2026, more and more municipalities are governed by the Democratic Alliance, so that we're able to see service delivery, we're able to see crime prevention and combation methods on municipal levels being amplified. We want to ensure that we essentially have corruption-free administrations that are professional, free from political manipulation, and there's accountability. Post-2026, more and more municipalities are governed by the Democratic Alliance, so that we're able to see service delivery, we're able to see crime prevention and combation methods on municipal levels being amplified. We want to ensure that we essentially have corruption-free administrations that are professional, free from political manipulation, and there's accountability across board within public service. And that's the ultimate goal that we want to. And the federal leader was very clear as well that his 4 main commitments include, 1, continuing to show that showing South Africa that the DA governs well for everyone, everywhere. That has been our brand, and we want to continue to do that and even do it better. Number 2, we want to connect more deeply with non-DA voters. We want to be able to galvanize more support beyond the traditional base that we have, because that is the only way we can get South Africa working. That is the only way we can get into government. And we're very unapologetic about our interest in connecting with all forms of society, because in line with our whole of society approach. The third is we want to ensure that we build a strong and principled partnership within national coalitions, i.e. the GNU, right? So we want to make sure that our relationship there is reevaluated, strengthened, but that also the quality of representation there also reflects the DA brand of good governance. And then finally, as the leader has said, we want to lead South Africa in itself with absolute trust from the Republic. So our goal is not just 2026. We're looking at 2029, where the union buildings are blue. The South Africans get to relive the aspirations of a democratic dispensation that gets to be beneficial to each and every South African in all ways. I'm happy you just mentioned or talked about galvanizing support and not particularly to those who are not voting for DA, who were not voting for DA before. Let's conclude, Siskarabo, by this assertion from one of my listeners earlier on in this very program, who said, no, the election of DA into power would be bringing apartheid back. And I was like, how? Because we have the Constitution. Maybe from your side, you can be able to answer him better. I think people who say that also underestimate the intelligence of South Africans. There is no South African that would allow an apartheid dispensation. In fact, anybody who still dreams of an apartheid dispensation does not even belong in South Africa and within its borders. And let that be clear. As the Democratic Alliance, we subscribe fully to the values of the hard-won Constitution and its democratic values that were built on, right? And so ours is to emulate the
the Constitution, and to make sure that it comes live. When people fought, some bled, others died to envision a South Africa where all can live freely in it. They did so with the sole purpose of ensuring that whether you are from Velkomo in the Free State, which is my hometown, or whether you live in Sandton, that the quality of services that you would receive, the quality of water, the quality of road network, the quality of electrical infrastructure, the quality of building infrastructure, the quality and freedom of parks for kids to play in and have fun, swimming pools for kids to swim in, the quality of street lights across board, and the freedom to walk at night, whether you are male or female, without fear, becomes something that is not an anomaly or an aspiration, but is a norm all day, every day, that all government needs to do is maintain and not recreate things that are supposed to be a standard provision altogether. That's what we're focused on. That's what we want. We want to ensure that public money is also spent on the public, not this culture of cronies and cadre deployment that we have seen in the past 30 years of the ANC, where when you give a cadre in a particular office a budget of 100 rand to say go buy bread, a loaf of bread, 2 liters of Coke and a packet of chips for lunch, instead of delivering on just that lunch, that they chow the whole money and then think that they can work with the change, or even chow the change in itself. That's not South African. It's not in our DNA. That is not what the democratic dispensation is ever supposed to be. And we want to put an end to that. And we're committed to making sure that we do everything in our power to restore dignity across public administration. Siskarabo, thank you very much. Cancer. So from Ganalon Fembrabo is Skarabo Haha, so a Democratic Alliance, Vakabla Makataila, Varangiribing a Shauro, Hako, Banda Democratic Alliance, Vageri, Bashaolivan, Lavanga, Tira, Matimba, Hiteka, Kufika, Castulu, Spangata, Lavakaso, Hintalale, Vakavan Kashkombi Suksauruaka, Jodin Hill Lewis na Monofana na batata na Solim Simang. Washaur will bandavuan kuba kavorangeri ka banda ra Democratic Alliance vegeri e banda le kwevo ritkomba ku ria kui na kuba rilangtela kuba banba tela batphina democracy indlela le loko ma vutisa timhaka ku loko ku ve switani hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu lava kombisaka timhaka ta leswaku ku nga hetelela ku vuya xihlawuhlawu loko voteriwa Democratic Alliance va nge ri ku nga vuya ku xihlawuhlawu loko voteriwa Democratic Alliance ku ngo va mihleketo ya vanhu va lava kumbexana va twa kongeti tanihi maAfrika-Dzonga a hi tlharihangi hi ku loko ku ri maAfrika-Dzonga hi tlharihile i ta swi tiva ku ri na vumbiwa lebyi byi fambisaka tiko leri swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swo loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ntirho lowu wu nga hetelela wu va kona ku hela loko ka vhiki loko ha vulavula hi ntirho lowu nga hetelela wa kona ka vhiki leri nga hundza mi ta tsundzuka ku mfumo wa xifundzhankulu xa Limpopo a wu ri la vhiki hinkwaro hi la ku ta twa va masipala wa Greater Giyani ku ri va ri bona va vuyeriwe hi yini hi vukona bya mfumo hi ndlela yoleyo sweswo hinkwaswo ta va hi kha hi swi endla endzhaku loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisekweni nhlekani Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini la prof ku endleka lexi vugevenga byakwe ku hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha a nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yo Iran ya swi kota ku hoxa makhara Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Na sweswiwana ha ri le ku xanisiweni hi mhaka ya ku ve ni a ni a tirhi hi laha ni lava ku tiva mi fela yini n'wina mi ngo xanisiwa mi le ku vulavuleni na khalanga ka Munghana Lonene namuntlha miri ha ri ku xanisiweni mi yimela yini swin'wana xa xipotiphoto xa tika hi mhaka ku ve ni maketa ntirho a wu kumi u fela swakudya ntsena
Botiphete swa tika ma swi tiva mara swa tika shem a ni biwi Botiphete ni biwa hi marito na rhuketeliwa ni vitiwa hinkwaswo leswi fanele ni vitiwa vuloyi hinkwaswo loko ku fika wukente munhu u ta ku nwela byala ni ku a kota ku byela timhaka ta wena ene a nga swi lavi u tshama na munhu un'wana loko u tshama na munhu un'wana loko a vuya la u ri se a wu ri le ku ni xaviseni a nga lavi ku timhaka ta yena leti a ku endlaka tona u byela munhu un'wana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mgana lona FM ko mandela ntiyiso mingisero mina kutisala nangona ko Africa wa vulavula makumena runharhu timinete ntsena ku bila wara ya 12 nangona ko Africa wa vulavula usungula eka xiphemu xo hetisela loko hi nga la xona ni khome councillor number 1 very citizen number 1 ya Greater Giyani lava a ku ri mpensampensa ku hela ka vhiki kumbe vhiki hinkwaro hi la ku ta twa ku tanihi masipala vhiki leri nga hundza ri fambe njhani eka vona na koho leswi loko hi vulavula na mfumo wa xifundzhankulu xa Limpopo va nga kombisa swona va nge tirhi hayi vaaki va ta va vuyeriwile himpela va vuyeriwile ke a yi amukeleni councillor Thandi Zitha tanihi meyara nhleka inkomu muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene i khale ngo nga zani mi vona hileswaku ho twa kunene va ku he ku le ku hlawuriweni hala hi phela hi mpfhuka mi ya ka nhlawulo mi va na conference ya veriyini ya ku hlawula ka Norman Mashavani mi famba mi ya Polokwane hi ku ni mi vona muhle ku ri busy muhaxi a ku ri busy a ku ri busy a hi languteni ka vhiki leri nga hundza hina hi byeriwe ku mfumo wa xifundzhankulu wu le ku teni laha ku ta wu ta tisa vukorhokeri ka vaaki n'wina tanihi masipala mi vone yini naswona n'wina mi va mi kha mi endla yini inkomu muhaxi hina hi ri masipala moni ku na vaakatiko va Greater Giyani hi vuyeriwini hi vukorhokeri lebyi nga ta na ti-department to hambanahambana like department ya transport ye ya donate tibayisikiri a swikolweni swa ka Dzumeri na xin'wana xikolo kambe lexi ni nga xi rivala ku xa le kwini so hi benefitini kwalani ivi department ya ka education na yona yi vhakele tindhawu to fana na le ka swikolo swa ka Mahumani na vo Mahumani Development Center department ya public works yi pfunini swinene ma swi tiva ku mpfula yina yi nga yimi la ti-pothole ha pheca namuntlha mundzuku ti pfuka ti pfulekini va ka public works va hi pfunini swinene va te na material lowu va nga wu xava tanihi department va ta na manpower va ta na switirhi swa vona va katsana na vatirhi va ka masipala ku famba ku phechiwa ti-pothole leti tikulu la ka ti-main road va hi pfunini swinene ti tele ti-department leti nga contributa ngopfu aka ntirho lowu wa vhiki leri nga hela wa ku service delivery week tanihiloko mi swi tiva ku premier wa hina va vurini va ku a va la ku vona politician yo tshama andzeni ka ofisi we must go out hi ya tirha hi tirhela vaakatiko hi fanele hi huma hi ya ahandle ka vaakatiko hi languta swirilo swa vaakatiko hi languta lomu ku nga onhaka kona hi tirhela vaakatiko so ti-department leti loko ti ta va ti tini ti hi pfunini muhaxi kambe na vaakatiko va Greater Giyani lava nga na swa swibindzwabindzwana ni sure ku va vuyeriwini swinene hi swi vonini ku vanhu a va tele njhani andzeni ka stadium na le handle ka stadium so lava nga na swibindzwabindzwana a va xavisa ko va ka hi nge interviewile nge va interview la mara va vuyeriwini vaakatiko va Giyani na va lava va mashopo lama ma ri kona a kusuhi na stadium khale le aka Nsono va vuyeriwini le okay vu Shoprite leti nga kona laya a lokixini ma vuyeriwini mabindzu ya lawa na lovo oxa tinyama ni ye kun'wana a va nga ha oxi a vo vumbuluza a ndzilweni ku pfapfapfa va phula va teka va ku nyika hi mhaka ya ku talela hi ti-customer so va vuyeriwini mara swi vula ku loko munhu vo ni vumbuludzela ni nge he tlheleli phela mina loko mo ni vumbuludzela swi vula ku lembe leri taka kumbe siku rin'wana loko ni tsundzuka ku ya ri ni nge heti vanhu va hina va lo taleriwa hi ti-customer ene a va nga swi langutelangi vanhu a va tele so matlhelo hinkwawo hi vuyeriwini ka service delivery la ka ku phecha mapatu na hinkwaswo mo hi ri masipala hi ku hankhensa hi vuyeriwini
ti-department ti hi pfunini mo ti pfune ngopfu hina vaakatiko hi ku i mimovha ya hina leyi fambaka laya i mimovha ya hina leyi nga ta ba hi ti-pothole mo hi ku va hi pfunini kwala va nga tirha kona na hina hi kota ku ya yima hi ya fika kona ha swi khensa swinene hi tlhela hi khensa na van'wabindzu wa hina lava ntsanana va vuyeriwini ha tsaka loko va karhi va vuyeriwa hi ku va kota ku hlayisa mimiti ya vona va kota ku vana va vona va kota ku va endlela swin'wana swa ku pfuneta exikolweni tiyunifomo na hinkwaswo so ha khensa hi ri masipala wa Greater Giyani se loko swi vula ku loko vo va tile la n'wina tanihi masipala a mi va mi kha mi endla yini n'wina mi va se mi pfarile a hi pfurini na hina tanihi masipala hikuva hi va hi kha hi tirhisana na vona aka mitirho ya mfumo leyi hi fanelaka hi tirha handle ka swa van'waximawusa hikuva ni ma swi tiva ku mfumo wu na swimawusa mara vaakatiko va hina lava va nga na swa swimawusa va xavisaka na hina leswi na hina swi hi tsakisaka loko va kha va kuma i profit yo vonaka hi siku rin'we van'wani va xaveriwa va heta swilo leswi a va xavisa swona swa hi tsakisa hi ku swi hunguta vusweti byo karhi endzeni ka mimiti se kambe ni ve na nkateko wa ku hi ra vuntlhana ni ri kwala kaya ni vona ku kha ku simekiwa tlhelo rin'wana hala ra timboni tin'wana ta kahle mani ta kahle loko mo ka mi nga oni n'wina na vaaki va n'wina hi ta va hi ri ka ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu handle ka timboni tetiya kumbexani mi nga vulavula ku hi tona ku na swin'wana leswi n'we tanihi masipala mi va mi ri ku swi endleni hi siku rera wa mintlhanu walowo muhaxi hi ri masipala wa Greater Giyani hi hende over patu switarata swa le a ti-E leswi fanelaka swi pheviwa lava akatiko van'wana a va rila hi mhaka ya ku loko ku na timpfula mati ya va nghenela a tindlwini so xitarata lexiya xi le ku pheviweni is 3 kilometers hi va nyikete mukontraka wa vona loyi a nga ta ya a va phevela switarata leswiya ni xoko in 2 weeks time nhlaya na vhiki riri ku ta va se ku kha ku rila tigaliyoni ku xitarata leswiya swi pheviwa hi tlhela kambe ku na sports center xa le a ti-E lexi na xona moni ku na le ka mina a swi ni vavela sports center lexiya i mali yo tala ya mfumo leyi nga tirha laya xi akiwa xi vandaliziwa xi tshikisiwa sweswiya hi xi vekele budget yo karhi ku ku ya lunghisiwa swilo swo karhi laha ka sports center lexiya like tibohole ti ya lunghisiwa na pitch liya ya lunghisiwa ti-toilet ti ya lunghisiwa montasi ya swin'wana ku a ni khomangi scope of work xa kona but ya swo tala swi ya lunghisiwa laha ka sports center lexiya xa le a hi xi hendini ku ve lava va xindla a va ku vandla yini muhaxi mo hi ya mahlweni hi nga ha tlheleli ndzhaku ku hi ta hlamula hi ku lava a va swi endla a va ku hi ku va mi siyela mpingu meyara mi sindzisika ku kayakaya na swona sweswi a ni ri na le vukatini ve ri loko nghena ku ri kuma ku ri na vana van'wani ku ri swilema van'wani ku ri tihoma nhloko va adopti i vana va wena you put them aka basket yin'we i va hlayisa i zama ku va komba ndlela so na hina ha ringeta hi ri masipala wa Greater Giyani leswaku sports center lexiya a xi heli ku xi ta kota ku tirhisiwa hi ku se a xi ha bara na ticriminal kwalaha a wu twa ku vanhu va repiwa kwalaha ka sports center xexiya vanhu va chavisiwa loko va karhi va hundza va ya kun'wana kwalaha ka sports center xexiya se sweswi hi lava xi va sports center lexi nga ta hela xi nga ha chavisi vanhu xi va na ma-security lava nga ta va karhi va rindza kwala ka xona se i tin'wana ta ti-project leti a mi kha mi ti endla hi nkarhi walowuwani wa loko ku ri na mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo yin'wana kambe ni nga yi siya muhaxi hi leyi ya ku lumeka mavoni hi kuma ti-complain ta ku kun'wana loko va chayisa visiku mavona kusuka la Benstol ya ti-A phela a ko va kule mara hi mhaka ya xinyami lexi va ku kona kun'wana loko i hundza laha aka va Wolverhampton na vokwini na vo Maitiko na vokwini va chava ku famba hi milenge hikuva chavisiwa so mfumo wu teke inana masipala wu teke goza ra ku vekela tilayiti tetiya mi nga ti vona ti lumeka ku va akatiko va hina va hlayiseka na loko va famba hi milenge van'wani va pfuka ka ha ri mpundzu va tiholola kwalaya hi la ku vona na vona hi la ku vona na vona va karhi va hlayiseka munhu a nga chavi ku pfuka a ri yexe a swi tiva ku mavoni lama ma n'wi voningerini a ku na leswi nga ta n'wi chavisa so na wona mavoni ya lawa hi mavekerini
loko mo cheka mo special nkarhi wa vu December yale ya mikitsikitsi a swi endleki ku nga vi na accident laha so i swin'wana swa swona na swona leswi hi lavaka ku a swi siveleki hi minkarhi yaleyo n'wina tanihi masipala wa Greater Giyani mi tsone J John Stadium ivi mi xi nyika ANC ku hela loko ka vhiki kahle ku endleka yini a hi n'wi tsonangi xo sungula loko a buka stadium a xi buke hi vu September ivi se a nga xi tirhisi a lava ku xi tirhisa hi December ene nkarhi walowo wa December ku ya kumeka ku so ku na mukontraka on site loyi a fanelaka a lunghisa stadium lexiya lomu xo ka xi nga tshamisekangiki ku fana na ti-pitch a ti nga ri kahle na ti-grandstand tetiya ti fanele ti pendiwa ti tiyisiwa ti va kahle se mukontraka a ri sayitini hi n'wi hlamusele kahle ku a mi nge swi koti ku nghena le ndzeni ka pitch mukontraka a ri sayitini so that's why a nga nyikiwangi stadium sweswi ANC na yona a hi loyi nyika yi hakele mali ANC ivi hi tlha hi va byela ku mi nge ngheni wa ti tiyisiwa ti va kahle se mukontraka a ri sayitini hi n'wi hlamusele kahle ku a mi nge swi koti ku nghena le ndzeni ka pitch mukontraka a ri sayitini so that's why a nga nyikiwangi stadium sweswi ANC na yona a hi loyi nyika yi hakele mali ANC ivi hi tlha hi va byela ku mi nge ngheni laha ka pitch liya hi ku na spring leswi loko swo kandziyeriwa damage ya kona mali ya kona yi hlayini swinene mi swi twini nkarhi wun'wana va ku makhadzi i onhe stadium xa Peter Mokaba na hi va hakerise stadium hi ku loko mi lava ku nghena ndzeni ka pitch fambani miya lava xo ndlalela laya hi ku hi lava ku vona pitch ya hina yi onhakile va hakele stadium va ANC va suka va ya hakela nto i seyila mara a yi seyili swi te swi ta ndlaleriwa ku pitch liya yi nga onhaki so na sweswi n'wana na n'wana loyi a lava ku stadium lexiya a lava ku nghena ndzeni ka xona ha n'wi nyika mara i ta ya a ti hakelela pitch liya ku bya hini lebyiya byi nga laha hi lava stadium lexiya xi mita the FIFA standard ene xin'wana xa xona lexi lavekaka i bya yini lebyi nga byariwa laha so hi yaleyo mhaka ya ku loko va buka stadium a va ri ready ku ti lavela na leswaku tata khavhara laha hi khavharini sweswi un'wana na un'wana loyi a lava ku buka stadium a buki loko a lava na pitch a indicate va ta n'wi byela ku a hi na xona hina bona va famba va xi lava va byela vanhu va ta va khavharela hina swa hina i ku vatirhi va masipala va ya va ya inani va cheka ku hi swona leswi nga ndlaleriwa swona na hi swo leswi lavekaka swi nga ndlaleriwa swona leswi nga ta endla ku pitch leyi nga onhaki na spring swa yona so hi sweswo se swi vula ku sukusa sweswi ku ya mahlweni lava va lavaka ku tirhisa ndlela ku vanhu va kota ku swi twa ku nkarhi lowu ta ku hi nga ha vuyi ha vulavula mhaka yin'we la ya ku stadium mi arile stadium merile sweswo swa ku taniya loko vanhu va lava ku buka stadium loko o ta ku ve a nge swi koti ku hakelela leswi mi nge swo ndlalela ku ta endleka yini loko ku ri ka nge swi koti ku hakela leswi hi nge swo ndlalela swi vula ku swi ta n'wi tsandza ku tirhisa laha ndzeni ka ground ya stadium hi nga va lunghisela hala handle ka stadium va tirhisa kona ene xin'wana ni nga xi rivala muhaxi i ku loko a ya ta hi nkarhi luwa wa December stadium lexa xa ha ri under construction a nga si henda over mukontraka aka masipala ku se ntirho lowuya mi nga ni nyika wona ku ni wu tirha wu herini hi lowu so sweswi mukontraka i hende over ku ntirho wa yena lowu a fanele a wu tirha wu herini ene va yini va inspector vatirhi va ka masipala va va satisfied ku himpela ntirho wa yena wu herini a ngo lo swi endla sweswi ku ta ku ANC I'm sure yi hende over stadium lexiya hi vu February ku i hetini ntirho wa yena sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava mi twaku hi kha hi bula na vona i meyara wa masipala wa Greater Giyani hi kha hi ringeta ku languta ku va fambe njhani loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi a byi tisiwa hi ndzawulo kumbe hi mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo tindawulo to hambanahambana a ti ri koho hi ndlela yaleyo leswiwani a mi rhumiwangi meyara kambe a mi ri koho hi ku a mi ri koho kumbexana hi nga lava ku tiva ni ri ka n'wina ku loko ku ka ku hlanganiwile ka tinhlengeletano ta muxaka woluwa a ku va ku kha ku vulavuriwa yini ku nga va ku ri na leswi mi nga swi twa loko mi kha mi
mi ri ka tinhlengeletano hi nkarhi walowo loko ka ku tirhiwa kumbe ku mfumo wu ri la leswi mi nga lavaka ku vayingiseri ngopfungopfu vaaki va Giyani va swi tiva? A swi ri kona leswi a swi vulavuriwa swa kahle na leswo ka swi nga ri kahle. So ni ri ka vaakatiko va Greater Giyani a hi swi tiveni ku mfumo wu tirha hi milawu, a wu tirhi hi ku mani i lava wu endlisa ku yini. Aka mfumo ku tirhiwa hi milawu. A va ri kona lava va la ku kondlotela madzolonga ya ku va ku na vanhu va nga yi a stadium ku stadium xi tsoniwe mani. Moni mi tsundzuxa ku stadium xi tisa mali aka masipala. Loko munhu a buka stadium yi collecta revenue ene hi revenue liya hi yo leyi endlela ku va akatiko swibrijani sweswi va ku kona, mapatu ya lama va ku kona ma phaviwa i revenue ya liya. So swin'wana vaakatiko hi nga swi yingiseli hi tlhela hi swi tekela enhlokweni. Van'wana a va tiva a hi ri na vona kwala ka ANC va lo suka va tsutsuma va ku hayi hina se a hala ku va ka ANC mo hi la ku hala KwaZulu Natal hi ya vona ku humelela yini. Ntirho wa vona i ku criticize swa kahle na leswo ka swi nga ri kahle aka vona i ku criticize. So hi ri vaakatiko va Greater Giyani leswi nga ta ka swi nga aki masipala wa hina a swi hundzi hala ndzaka xikosi na leswi swi nga ta aka masipala na ku tiyisa vun'we ka vaakatiko va Greater Giyani a swi vulavuriwi hi switwa hi tindleve ta hina. Na loko hi karhi hi tatisa ka swilo leswi hi swi vonaka hi swo aka doroba ra hina. Na loko hi sola a ni ra hi nge tshami hi tatisa laha swilo swi nga fambeki kahle ma fanela mi sola ku mi ta kota ku hi komba ku laha hi le ku ndleni swona hi ta kota ku va na improvement. A hi soleni hi ndlela leyi nga fanela, ma fanela ku mi swi vula ku laya swilo a swi tshamisekanga. Mara swin'wana mo swi vona ku i swa vanhu lava va ngola ku gaina popularity ya tipolitiki hi ndlela leyo ka yi nga fanelangiki. So hi nga ngheni aka swona a hi ti humeseni ka swona. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ni pfumeleli ni lava ta ku ni sungula ni hundza hi la ivi hi ta kota ku hi vuya hi twa ku hi swihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga swi vulangi kambe endzhaku ka loko ni hundzela. Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran. Kahle ku endleka yini la Prof? Ku endleka lexi vugevenga byakwe ku hluriwile vugevenga byakwe hi ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York. Manjeni Iran va kumile ku ri na yoho Iran ya swi kota ku hoxa makhara. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ku haxela wona thwi kusuka a Studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani hi ndlela leyi va twile va kha va kombisa timhaka ta leti a ti khumba kumbe leti ti nga hetelela ti khumba hi laha va nge le ku tirheni ha kona ku vona na ku twisisa ku ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti yisiwaka emahlweni ku ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta vukorhokeri. Haka hi kuma mali hi swintsananatsanana aka national disaster na hina aka our new financial year hi ta vona ku haveka mali leyi nga na yona hi ku its own revenue hi leyi hi collectaku ya ti rates and taxes. Hi ta vona ku haveka mali ku hi ta kota ku vona ku la ku nga critical ka lunghisiwa. Sweswo ni lava na vaakatiko va swi tiva ngopfu va le lokixini ti-F ti-E ti-D ti-A Kremetati yana loko ni lo rivala van'wana ku a hi hakeleni mali ya ti-rates and taxes na ya mali liya a yi ngheni xikhwameni xa munhu, mali liya yi tlhela yi ta vuya yi hi tirhela ti-service hi ku va lwa vanhu hi ti-service mara lava tshamaka kona a va le ku hakeleni ka ti-service se ya va tirhela yini ti-service. Loko n'wina mi tshama Kremetati mi hakela ti-service hi ta teka mali ya le Kremetati ya tirhela vaakatiko va le ti-F
na swi koteki a swi koteki hi ta languta lava va le Akremeta ti tirhela vona hi languta va leti hi tirhela vona hi languta va leti hi tirhela vona so hi kombela vaakatiko va hina a hi hakeleni ti-service la swi nga fanela mali liya yi hi pfuna ku loko ku ri na swo tala loko mo ya nghena a ti-f a ka ha fambeki mapatu yo tala a ka ha fambeki hi mhaka ya disaster leyi nga kona ene a lokixini a va swi tivi na la ku lava va national disaster va hi nyika mali a va ku katsi a lokixini va ri lava va le lokixini mali ya vona ya ti-rates and taxes a yi va tirheli so hi kombela sweswo ku hi ta kota ku mali ya vona ya ti-rates and taxes yi va tirhela se swi vula loko ho vona ti-e na ti-f na ti-a na kilometata ti nga fani swi ta kota swi hi nyika xifaniso xa ku n'wina va na ti-f a mi le ku hakeleni n'wina va le ti-e a mi le ku hakeleni sweswo ya swi ta va swi mi byela swona mara hi moya wa kahle na hi ku titsongahata ko tala hi na structure leswi hi rhangelaka aka ti-community a hi ringeteni ku vitana ti-meeting ta hina hi tlha hi tsundzuxana ku a hi hakeleni ti-rates and taxes kwalomu ka miganga leyi tshamaka ka yoko a hi hakeleni ti-rates and taxes mi ta rila ka masipala a hi ndleriwi leswi a hi ndleriwi leswi ha swi kota ku vona ku hi wihi muganga lowu hakelaka hi ri masipala ha swi kota ku vona ku hi wihi muganga lowu wu hakelaka ma swi vona kambe a hi hetiseleni meyara ni salele timinete ta mune la miri ni lava ku ni kota ku swi twa kahle ni tshemba ku vaaki lava nga ni ku ni yingiseleni sweswi va ta va kha va pfumelana na mina ku laya a golf course a ku fambeki va vilela laya ka cross ya ku jikela Giyani College a ku fambeki va vilela kumbexani kusuka kwala kwa garage yintshwa ku nghena D1 a ku fambeki va vilela hala ku ya akerekeni ya full gospel hala ti-e hala wani a ku fambeki va vilela patu leri ra khale ra ti-taxi ro nghena ti-f a ri fambeki va vilela mi hetisela mo ku yini va le ku rileni vaaki ni tshemba ku na sweswi loko ni huma la va ta ku a wu kumbexana wu fanele va ku tsina yini kambe sweswi ni nga kota ku mi vutisa swona miri yini mi va tshembisa ku yini muhaxi va le ku vileleni na hina hi le ku vileleni na vona ene i mapatu lawa hala ka technical vayini va teka xitoko xa tindhawu teto hinkwaswo va na swona mara lexi sweswi hi nga hava i mali ya ku vona ku swilo sweswo swa lunghisiwa hi nga ku hi laveni ha ri ku hi laveni hi ri masipala hi na yona mali yaleyo mara ku na lomu ku nga tekeriwa enhlokweni ku fana na golf course mi ku vulaka na kwahala ku ya a TUT kwahala ku tekeriwe enhlokweni i tindhawu leti ni xoko ofisi ya va le ku appointiweni ku tindhawu leti ya ti fanele ti lunghisiwa hi nkarhi wa xihatla na le a ti-e fortunately ve na meeting nyana na na director wa technical iye a swi vona i vurini ku ku laveka misava leyi va ri i G5 misava yaleyo ku va kota ku ya gandla ku patu leriya ra le ti-f ri kota ku fambeka ngopfu hi timhaka ta ti-taxi ni ngo ka ni nga tivi ku sweswi va nga va fike kwini mara va le ku swi tekeleni enhlokweni swinene i swilo leswi ku nga endliwa xitoko swona ene ni nga si famba muhaxi na liya yo stadium a xi hakeriwa nkulo tirha nkano a ku tirhi nkano aka swilo swa mfumo xilo xa mfumo loko xi nga hakeriwangi i ANC i mani a hi nga ta pfumela va xi tirhisa stadium xa Greater Giyani xi hakeriwini ku va ANC va kota ku ya stagera mi ende yini meyana loko va ze va ku mi tirhise nkani ve ri meyara va lo tirhisa nkani swi ti komba swi tiviwa hi n'wina na manejara wa le stadium manejara wa le stadium leswi a tivaka swona i ku loko va xi bukini va hakela i ya kombiwa receipt ku va kota ku pfuleriwa vanhu kambe ku tshahiwa yena la ku ye tikomba swi vula ka nga kombiwa na ku i boti hanyani va swi tsalaka ka buku ya vona ku stadium xi bukiwini tinganingani hi va mani se va n'wi tivisa ku stadium xi bukiwini community hall ya le kwini yi bukiwini yini xa le kwini xi bukiwini
a ku na lexi tirhisaka nkanu ku tirha mali ku xikhwama xa we leswi i lavaka ku buka swona i na yona mali yo swi hakela na swi ringana na loyi a nga tsala loko mo n'wi vutisa ku loko ku tirhisiwe nkanu i vula yini na loko a ku hakeriwangi i vula yini hi ku ti-proof ti kona ta ku stadium xi hakeriwile se i swilo leswi hi swi vulaka mina vuxaka bya njhani n'wina na a ni tivi ku n'wina ma fika ke hi ku n'wini mi vona mi ri le henhla le ku ya hi organogram ya masipala kambe mina vuxaka bya njhani na municipal manager ku nga ri municipal manager stadium manager moni ku stadium manager hi na vuxaka bya kahle hi ku mintirho wa ka masipala mara mina na va nge ni byela ni leswi ko va na ti-challenges so ku stadium xi bukiwini or a xi bukiwangi a va ni byelangi na hi ku a ku nga ri na ti-challenge ende a ku nga ri na ti-double booking swi vula ku lava a va xi bukini hi siku rero a va xi bukini a xi pfulekini so a ku nga ri na ti-challenge loko ho za hi share that information loko ku ri ku hi kumeke ku ri ku ku buke van'wani ti-mistake ta humelela loko kha ku tirhiwa ku buke Pat Khalanga ku tlhela ku buka na Christina Zitha hi siku rin'we se ku ya va na swin'wana lava nga ni briefa ku kona ku hi va hi swi tiva hinkwenu na ofisi ya political na ofisi ya vona administratively ku loko tshuka ku va na huwa ya leswi hi vange hi leswi meyara ni khensile swinene mintwini te executive mayor a ni kumbexana mi ta ku hi receive khensile meyara ku va mi kote ku ta mi ta bula na hina nkarhi lowuwani ni tshemba ku vaaki na vayingiseri ngopfungopfu lava Giyani va ta va swi twile leswi mi nga swi vula ku ya mahlweni hi ta twa ku va ri yini khensile swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko lowu wu gimetiwa kwala a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula mana nhlekani lowunene mi tiphinani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu